Rede Tabara ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi. Ndagusuje nanone kandi ngwifurije byiza ahantu hose uratandukanye ufite umuvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu binyura kuri imiboro mukunda muri beshi. Nitwa Ajabu Marashi ndi kumwe na Nicolas tuje makuru agezweho kandi yihutirwa. Nicolas meze neza? Yego meze neza rwose. Turihuse ntabwo dutinda, tugiye kwihuta tujye kuri batayo. Hari batayo y'abarundi nyuma yuko igeze muri Uvira. Batayo y'abarundi yamaze kubirirwa irengero nyuma yuko ingabo nyinshi z'abarundi zari zamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ariko batayo imwe bitunguranye yamaze kubirirwa irengero. Batayo nk'ingiyi yagiye Nicolas? Urakoze cyane. Aya ni amakuru twashikiriye mu masaha ya mu gitondo kare. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ko hari ingabo z'u Burundi zarangije kudiploringa mu duce twinshi dutandukanye. Iyo batayo iri mu mabatayo yambutse ku munsi w'ejo. Yego. Iyi batayo bivuga ko bari bayohereje ahantu bita Makobora. Aha. Twabwiye ko ari batayo yohereje Makobora, twabwiye ko ari batayo yohereje Mboko, twabwiye ko ari batayo zazamutse zerekeza iriya misozi ya za Kirungwa, ku Ndondo ndetse n'izindi batayo zerekeza ahantu bita kwa Nundu. Yego. Ibi byabaye nyuma yuko Prime niyo ngabo ava muri Kinshasa azana n'amabwiriza mashasha. Yego. Hanyuma noneho iyi batayo yerekeje hariya muri kare ya gace ka Makobora. Yego. Yamaze kuhagera Makobora ntiyajya muri centre. Iratambuka ruguru ya centre ijya ruguru y'umuhanda. Imaze kujya ruguru y'umuhanda abari bugenga ibirindiro byabo. Imaze kuhagenga ibirindiro byabo cyangwa se kuhubaka ibirindiro, kwashira ibirindiro. Yego. Imaze kwashira ibirindiro directement baragenda barahubaka bashira amashitingi yabo mu gitondo kare bikoje hari amashitingi ya babarundi barababura cyane rwose. Ni mugoroba bari bahari mu gitondo basanga ntabahari yewe ndetse n'amashitingi yabo yagize gute nayakigenza ntabwo babonye bagenda se ntababonye bagenda bagiye ijoro baraye bagenda ijoro. Bamwe bati barashobora kuba berekeje muri Baraka, abandi bati barashobora kuba berekeje hariya mu Rusenda, abandi bati barashobora kuba bagiye muri Rede Tabara, abandi bati barashobora kuba basubiye mu gihugu cy'u Burundi, abandi bati barashobora kuba bamutse za Kalemi. Ariko amakuru nyayo dufite nuko aba basirikare bagaragaye mu duce twerekeza ku Ndondo. None se kubera iki bano basirikare bari boherejwe muri Makobora kuki bagaragaye ku Ndondo byatewe n'iki? Bano basirikare b'u Burundi, hari abasirikare b'u Burundi benshi bamaze kugenzura icyo bajye kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagasanga kidafite ishingiro. Noneho basanga kidafite ishingiro bakavuga bati ntabwo twakomeza kujya ku rugamba ngo dukomeze tugurishe amaraso yacu nta kintu turimo tugira gute dukuramo. Bigatuma berekeza kujya gufatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Danto barashobora kuba berekeje muri Rede Tabara cyangwa se barashobora kuba berekeje ku mugabo bita Nzabampe. Ndi kwibaza batayo ibigizwe n'abasirikare bagera kuri 600. Yego. Ni gute abasirikare 600 bagenda ntagire n'ubona imodoka yabo, ntagire ubona abasirikare abo ngabo bagurutse byagenze bite? Abo ngabo erega babonetse nibo nakubwira ko ari abantu bababonye mu duce two ku Ndondo. Ni kuvuga mu nzira bagenda gute ntawo? Rika mu nzira bagenda ntago bajyanye n'imodoka. Ntago ushobora kuzamuka iriya misozi ndigigenda mu imodoka. Iriya misozi yo ku Ndondo. N'amaguru gusa. N'amaguru na Kirungwa ndigizamuka n'imodoka. Kirungwa nawe n'amaguru. Nuvuga ngo uzamutse turiya duce two ku Ndondo. Nta modoka igigerayo. Kubera iki ni imihanda mibi? Nta mihanda ibayo. Ahubwo vuga ko nta mihanda iri ari uduce tw'imisozi. Ni imisozi miremire ni n'amashamba. Urabona Uvira iri hasi. Sibyo? Hanyuma hejuru hakaba iki? Hakaba imisozi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urashaka umuhanda muri uriya musozi. Ntabwo byakunda. Uvuze ngo urashaka umuhanda muri iriya misozi, hari n'uburyo umuntu ashobora gukikira umusozi ugaca mu mbavu zawo akaba ari gukata umuhanda. Wavuze ngo urawukata guhera hehe? Guhera muri Bukavu ukaza gukata ruguru muri za Plaine de la Ruzizi, ukaza gunyura za Rubarika, ukaza gufata iriya misozi ugashakisha umuhanda muri biriya bice. Ariko nta modoka bashobora gukoresha hari. Ni nayo mpamvu kubabona bigoye. Yego. Ni nayo mpamvu guca ziriya nzira baciyemo zariya amashyamba. Ari amakuru twahawe n'abantu bari ku Ndondo muri Uvira ngiye abantu nahamagaye nabampaye amakuru wa mugabo uzi tujya dukunda kuvugana, si ngombwa ko tuvuga izina rye. Yego. We yambwiye ngo abasirikare b'u Burundi wamepotelea hapa Makobora, hatujui kwenye walielekea. Wamoja wanatuambia kama wamepanda vilima na kuelekeza ngambo za Ndondo
Aha. Ati wengine wanatuambia kama wameshavuka kuelekeza Kalemi. Aha. Ati wengine wamerudi kwao Burundi. Ati wengine wanasema wameelekeza Baraka au wameelekeza pale Lusenda. Aha. Ati lakini habari tuko nazo za mupya, niko yabwiye ngo za mupya shasha Amakuru mashya. Masha dufite. Aha. Nuko babonetse ahantu bita ku Ndondo. Aha. Barimo berekeza mu duce turimo AFCM 23. Aha. Ati lakini sisi wakongomani wanatueleza kwamba au wameelekea ngambo za Red Tabara au wameenda kuangalia ule ndugu yao wanamuita Nzabampema. Bagiye gushaka inshuti yabo Nzabampema. Nzabampema cyangwa barashobora kuba bagiye hehe muri Red Tabara. Ibyo ni byakomeje kuvuga. Ibyo ni byakomeje subiye mu butumwa bwo mugenzi wanjye mu butumwa ze kuvuga. Yego. Bisubiyemo mu Giswahili. Aha. Kubera ko ijwi rye atashatse ko tugira gute turikoresha. Yego. Arambwira ati ubivuge gutyo uko nguko nabivuze. Kandi buri umuntu iyo atakwemereye ko utanga ijwi rye ubivuga ntakwemereye ko urihindura, twari no kurihindura. Turi kumukotinga ntacyo duhinduye. Ntacyo duhinduye kandi mbivuze mu rurimi yagize gute yabivuze. Yego. None hamaze iminsi avuga abasirikare benshi b'abarundi bagiye bagaragara bihuza na Red Tabara, benshi cyane barenga amagana, benshi cyane. Mu gihe abangaba byaba ari ukuri binjiye muri Red Tabara, habagiye kubiki? Baba bagiye muri Red Tabara, buriya baba bagiye kuba urugamba rukomeye. Hakurikiraho iki muri rusange? Icyakurikiraho ni urugamba rukomeye cyane. Aha. Nukuvuga ngo Red Tabara irimo iragenda yunguka amaboko. Aha. Mu minsi yashize uribuka ko nakubwiraga amabata abiri yaburiwe irengero muri territoire ya Mwenga. Aha. Bukeye kandi kuri tariki ndakeka hari 20 z'ukwezi kwa karindwi harongera haburirwa irengero batayo imwe muri territoire ya Mwenga. By'umwihariko iburira muri turiya duce twa za Kabara hegeranye na za Mikenge. Iruhande rw'umugezi bita ngo ni bagwita ngo ikira turaza kuwibuka. Iruhande rw'umugezi uri aho ngaho bawita Mizinga, iruhande rwa Mizinga abariho baburirwa irengero. Abo ngabo nabo bivuga ko bagiye muri Red Tabara. Icyaba kigiye gukurikira kuri icyo kibazo mbajije, niba koko abo basirikare bagaragaye ku Ndondo ntabwo bagiye ahandi ni muri Red Tabara. Kubera utwo duce barimo berekezamo ni duce turimo Red Tabara. Ntabwo barimo berekeza aho umugabo bita Nzabampema. Nibyo narengeye kuba nakubaza. Nzabampema iwe ari muri Ruramba. Hanyuma none Red Tabara ikaba iri muri territoire ya Mwenga. Kuki sundi bavugaga yuko bajya kuri Nzabampema, kuki bajya kumureba? Barashobora kujya gufatanya na Nzabampema kubera Nzabampema ari muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi. Impamvu bavuga Red Tabara nayo iri muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki bw'u Burundi. Kandi abo ngabo ari Nzabampema ari Red Tabara ni abantu bashaka impindura amatwara mu gihugu cy'u Burundi. Nabo babasanze bavuye ku gisirikare cy'u Burundi nabo barashaka ko abimpindura amatwara mu gihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo barashaka kuba bahuye na Nzabampema cyangwa bahuye n'iki na Red Tabara. Ibice bagaragayemo ku Ndondo birimo ingabo za Red Tabara, niko umaze kutubwira. Oya, ingabo za Red Tabara bagaragaye mu bice biyobowe na AFCM 23, ariko hafi aho ariko berekeza mu bice biyobowe na Red Tabara. Ndumva harimo urujijo. Bagaragaye mu bice bigenzurwa na AFCM 23. None se bakwihuza nayo cyangwa bari mu nzira bigendera gusa bagana aho Red Tabara iri? Barashobora kuba bagana ahantu hari Red Tabara iri, ntabwo bajya kwihuza na AFCM 23. None se bo ntiyabafata ubugwati kubera ko bari mu birindiro byabo? Ndakeka ko kubafata ubugwate politiki iragoye. Sibyo? Buriya muri politiki yabo bwumvikana. Mu gihe urashobora kubona, reka nkubwire igihe ingabo z'u Burundi zari zafungiwe umuhanda hariya muri Mikenge. Cyagiye Uvira ifashwe bwa mbere. Ndakeka hari mu kwezi kwa 12. Yego. Hanyuma noneho abo basirikare bari bafungiwe aho ngaho baza kunegosiya na FCM 23 twirwaneho. Yego. Yari iri muri Minembwe. Banegosiya n'umugabo bita Sematama. Bamubwira bati twebwe ubwacu nta nzira dufite. Turifuza ko twe mwaduha inzira tugatambuka, nta ntambara dushaka, turashaka amahoro. Barababwira ngo nimusige intwaro. Yego. Baranga. Barababwira ati nidusiga intwaro egare ko nitugera mu gihugu cyacu tuzafungwa tugashinjwa kugira gute
guta urugamba no gutanga ibikoresho No kugambanira ku bushake, igihugu. no kugambanira igihugu. yego AFCM 23 ibaha inzira baratambuka baragenda. yego N'abareba barashobora kubabwira ati natwe tugiye muri Red Tabara, mwaduha inzira tugatambuka, bayibaha bagatambuka inzira bayibaha bisanzwe cyane rwose, bayibaha. Politike buriya negociation ya politike irumvikana. bano bagabo bari bayoboye nande bano basirikare Aba basirikare reka nifashishe iyi dokima yanjye. iyo nibyo Urabona ko akenshi ngiye nkunda gukoresha amadokima. inyandiko ni nziza ntabwo igenda Kanifashisha iyi dokima yanjye ndi gukoresha. nibyo bari bayoboye nande kugira ngo tuze guhuza neza uyu muntu wari bayoboye niba byamworohera kuganira na bari abandi bakekwa ko babihuje Nibyo bari bayobowe na Majoro Sirije imbere Floribert. Iyi batayo yanaburiwe irengero ni batayo ya 314 niyo yaburiwe irengero. Niyo yaburiwe irengero. Hakaba hari n'undi mu Majoro bita Mvuyekure Albert uzwi ku izina rya Kasimu. Sibyo? Uyu nguyu uzwi ku izina rya Kasimu we yabarizwaga, we ntabwo yabarizwaga muri batayo, yabarizwaga mu yindi batayo. Nawe yaje kwiyunga kuri iyo batayo yaburiwe irengero. Nawe akaba yarari muri batayo ya 419. Yataye batayo ye ajya mu yindi bajya gukomezanya urugendo. Bakaba abangaba bombi aba Majoro bombi. Sibyo? Bari bafite abasirikare bagera muri 116 nibo bajyanye. 116 bakaba noneho bari bafite n'ibikoresho byose bari bafite. Ibyo ngibyo byavuye za Kinshasa bahawe ejo bundi. Nibyo babijyanye. Bano ba Majoro bombi. Uyu bita Ntirije imbere akaba avuka ahantu bita Kayanza. Uyu Majoro wundi Mvuyekure akaba avuka ahantu bita Bujumbura Rirari. Mu mujyi hari njyewe mfite n'udukaritiye twabo bavukamo. Nanakubwira na mama wabo na papa wabo. Ariko kubera umuntu wamaye amakuru yambwiye ati ibyo ntubivuge, imiryango yabo irashobora gukurikirana. Nabyo nta kibazo cyane rwose. Icyumvikanye ahubwo ndi kwibaza bigenda bite kugira ngo bano basirikare bakomeye kuri uru rwego biyemeze kugambanira ubutegetsi bwabo. Habaye iki muri rusange? Icyo impamvu biyemeza kugambanira ubutegetsi bwabo nuko buriya butegetsi ntacyo bamariye. Ntacyo ubutegetsi bw'u Burundi bumariye bariya basirikare. Bariya basirikare barimo bagenda bakajya gupfira hariya muri Kongo sans avantage, nta nyungu bafitemo. Icyo bari bariyemeje bazahabwa ntago bagihabwa. Kejo undi prime niyo ngabo yazanye amafaranga mu mifuka, barimo bapakura imifuka yuzuye amafaranga y'amadolari, ariko ayo yose ntago wamenya bayahaye. Birumvikana. None bano basirikare kugira ngo bajye umugambi umwe bakawunozaho kugira ngo bave ku rugamba bagende babyumvikana mu buryo bworoshye cyangwa ni ibintu baba barateguye na kera si ibyako kanya? Ndakeka aba basirikare baba bafite uburyo babiteguye bari mu gihugu indani. Bamaze kubitegura ari mu gihugu indani bashakishije uburyo bacika igihugu cy'u Burundi barakubura, bagashakisha uburyo bafa mu Burundi bakerekeza ahandi hantu. Barabishakishije barabibura. Bivuze ngo kujya hariya ni amahirwe ababonye yo gusohoka igihugu agahita agenda. Bivuze ngo hari benshi bafite uwo mutima wo kuvuga ngo tugize amahirwe bakaturekura gatoya natwe twabacika. Si bo bonyine, ntabwo ari bo bonyine. Uve mubwire amakuru neza. Si bo bonyine. Hari igihe igihugu kijya muri gorira ni intambara. Hari igihe kijya mu ntambara. Igihugu cyajya mu ntambara, sibyo, kigashakisha uburyo hakaba haramwe abasirikare biyumvamo wa mutwe wagize gute warangije gusohoka ushaka kurwanya ubutegetsi. Ariko bashakisha uburyo bawinjiramo bikabacanga bagakomeza kuba mu gihugu. Batekereza gusohoka igihugu bikabananira. Nta musirikare ugipfa gusohoka igihugu gusa. Nta nubwo uzabona umusirikare uzasohoka igihugu adafite mission y'igihugu agiye gukora mu kindi gihugu. Ni cyagiye umusirikare bakavuga ngo intego turi kurwanira ni izihe, ese kana ko ari kurwanira izihe, ninde uri mukuri. Noneho agakoresha umutima nama we agahitamo icyo ahitamo. Ubwo nabo niko bavuga bati ugize amahirwe akagenda aragenda. Nabo niko batekereza. Ntabwo niko bimeze rwose, niko bimeze. Ariko hariya mu Burundi icyo kibazo kirasanzwe kuva na kera kose. Abasirikare b'u Burundi baracikaga, ugasanga nk'igihe cya Nyangoma. Nyangoma yabaye muri turiya duce twa za Fizi. Abasirikare b'u Burundi baracikaga amabatayo bakamusanga. Red Tabara twarababonye babasanga. Uyu mugabo bita Prime niyo ngabo bari hariya muri turiya duce twa muri shyamba rya Ndobo. Abasirikare baracikaga bakabasanga. Ibyo ngibyo byasanzwe hariya mu gihugu cy'u Burundi ko batayo iburi rwengero amabatayo 2 amabatayo 3.
kandi aburirwa irengero yihuza n'imitwe irwanya ubutegetsi cyane bw'icyo rwose gihugu. bivuze ngo amaboko mashyashya akomeza aba menshi ku ruhande rw'abatavuga n'igihugu. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane. Hari n'ikindi kibazo kirimo. Leta Tabara yamaze gutangaza ko ugiye guhagurukira kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi ku mugaragaro. Hanyuma noneho bita Nzabampema nawe ahita bitangaza ati ibingibi we yaranabyanditse n'inyandiko ye ngenda ayifite. Ubwo se ntibakwihuza? Nzabampema nawe ahita atangaza aravuga ngo nanjye ndi tayari kurwanya ubutegetsi bw'iki bw'u Burundi, uzahaguruka wese ashaka ngo dukureho ubutegetsi tuzabukuraho. Bukeye tubona Agathon Rwasa ari kuri BBC arimo atanga amakuru nawe. Agathon Rwasa nawe avuga iki? Yari arimo avuguruza Neva ibyo yari yavuze kuri BBC. Agathon Neva yavuye kuri BBC nimugoroba, mu gitondo kare kare Agathon Rwasa nawe yijyaho avuguruza ibyo Neva yavuze, avuga ngo nta bukene buri mu gihugu, amubwira ati ubukene burahari mu gihugu, abasirikari bacu barimo barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amafaranga abasirikari bacu bakagombye guhemba arimo araribwa na CNDD FDD. Urumva byanga byakunda iyi mitwe nikomeza kwihuza, egare ko bazagira gute, bazihuza barangiza kwihuza bakareba uburyo bahirika ubutegetsi bwa Neva. Nzabampema, Agathon Rwasa, Leta Tabara ni abantu bane cyose, ni ibintu binini cyane mu Burundi. Bano bantu baramutse bahuje imbaraga mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bwavaho cyangwa habyagenda bite? Ubutegetsi ntabwo bwavaho bahuje imbaraga. Ibo cyambere basaba negotiation. Numvise bivugwa ko uriya mudamu weruka kuva muri Canada, uriya bita Pamela wenyine yarabivuze. Aravuga ati twebwe Burundi icyo dushaka, turashaka ko twebwe Leta Tabara dukora negotiation hagati yacu n'u Burundi, tukumvikana tukajya mu biganiro. Tutakumvikana icyo bita ibiganiro, sibyo hagakorwa iki? Tukajya mu mashoti twashaka tukarwana. Ubwo utsinzwe akayoboka cyangwa akabinyeshyamba. Ni hatari. Bivuze ngo tugiye kwitega ibintu bitari bisanzwe, tutigeze tubonesha amaso mu isi cyane rwose. Niho bigana. Reka turebe ni imirwano yakomeje kuvugwa hirya no hino ku rugamba, aho imirwano yakomeje kubera Karehe, aho byavuzwe ko AFC M23 yisubije uduce dutandukanye muri Karehe. Tugene muri Karehe aho bivuga ko M23 yisubije ibice yari yambuwe mu misi ndumva rejo hashize. Yego, tugene muri Karehe muri rusange byari bimeze bite kugira ngo yisubize ibintu bice yari yambuwe? Reka tugere hano muri Karehe. Anatanda yuko twinjira hano muri Karehe, reka turebe muri iyi dokima yacu tuba twakoresheje. Muri Karehe mama 23 yaraharwanye. Yego, imaze hafi icyumweru cyose irimo harwana. Ariko ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo bari muri Masisi. Bose barazengurutse bava muri Masisi baza kurwana hano muri kano gace ka Karehe. Tendance yabo bari bafite cyangwa objective imbaraga, baravuze bati Masisi twayirwanyemo, tuyimazemo amezi 2 tuyirwana, yaratunaniye. Imaze kutunanira tuburaho dushinga iki ibirindiro byacu kugira ngo tujye kugaba ibitero mu duce dutandukanye dufite ahantu dufite ibirindiro. Bafata umwanzuro baravuga bati icyo twege tugomba gukora ni iki ngiki, tujye kurwana Karehe ifatanya na Masisi. Yego, kubera bari bazi ko harimo abasirikare bake ba AFC M23 twirwaneho. Bavuga ati tujye kurwana Karehe niturangiza kuyirwana tuyigarurire, niturangiza kuyigarurira tujye dutera Masisi dufite ibirindiro byacu noneho turimo bigize gute twisanzuye. Yego, nibwo noneho bari aba general autoproclamé bose bari ba Kigingi, ba Mutayomba, ba Kijove, ba Maroke, ba Macano, ba Jamari, ba Karayire, bari bose bahita bikusanya n'abandi ntavuze. Yego, baravuga bati dukuri ibirindiro byacu hano tuzenguruke tuje gutera icyo bita Karehe. Bapimye igitero cya mbere, bagipimye kuwa 5. Barasa mu isoko yarimo abaturage. Mu isoko y'abaturage. Mu isoko se bararwanira. Bapimye kurasa kugira ngo barebe ko AFC M23 iza kubashaka. AFC M23 iza gukavaringa ariko ndi advancinga ishaka kureba ahantu baherereye. Kuwa mbere bariho batangira kubatera. Kuwa mbere nibwo babatera. Bose barasanye noneho ku mugaragaro. Barabatera, bararwana bigaruye ibice bimwe. Mama 23 irongera ibibakuramo. Noneho ejo ingabo za leta nazo zibakura mu bindi bice. Bari bigaruriye. Mu masaha ni mugoroba utu duce ngiye kukubwira AFC M23 arangije kutwigarurira twose. Idukuyemo FARDC.
idukuyemo FRDC. Nutuhe? Yabakuye mu gace bita Gasovu. Ibakura mu gace bita Rumbishi. Ibakura mu gace bita aho bita kuri gare. Ibakura mu gace bita Shanje. Iyi Shanje hari abashaka kuba bumva tuvuga Shanje. Hari Shanje ebyiri. Hari Shanje ya Karehe, hakaba na Shanje ya Fizi. Izo ngizo ziratandukanye. Ni uduce tubiri twitirana. Iyo Shanje turi kuvuga ni ya Karehe, ntabwo ari Shanje ya Fizi. Nukuvuga ngo ni ibice bigera kuri 4 bigaruriye cyangwa se bisubije. Ndacyakomeje. Hakongera hakaba icyo bita Bishaka. Iyi Bishaka nayo bagize gute? Barangije kuyigarurira. Bongera kwigarura kandi gace bita Bukumba. Iyi nayo bayigaruriye. Bongera kwigarura kandi gace bita Cyamatare. Bino bice byose bamaze gufata cyangwa se basubiyemo bari bakuwemo, ni ibice twavuga ko bisobanuye iki mu gihe babifite? Ibi bice bari bakuwemo, sibyo? Ni ibice bifite icyo bisobanuye. Hano hose haratuwe. Hatuwe n'abaturage. Baba Kongomani. N'ahantu bacukura mu y'agaciro. N'ahantu bororera inka. N'ahantu bahinga. N'ahantu bakorerwa activite zose ubona. N'ahantu bacururiza. N'ahantu hari territoire. Kubigira birabunganira iki? Icyo bibunganira nuko bigarura tuno duce bakabasha gukavaringa ku baturage bari inyuma. Yego. No kuguna gukomeza kwagura ibice byabo byinshi bitandukanye. Birumvikana. Hanyuma noneho ingabo cyangwa se coalition ya Kinshasa kugeza aya masaha nabonye hari umuntu watwandikiye muri comment atubwira ati munye mutubwira ahantu FCM 23 mutubwire naho ingabo za coalition ziri kugira ngo yumvaho bitandukanye. Kugira yumvaho bamwe barahangaha abandi barahangaha. Ni byiza kumva intera y'ahabari niryo. Coalition noneho yo iri mu gace bita Cyambombo. Kandi Cyambombo yahozwe ifitwe na mama 23. Yarayambuwe. Cyambombo ni agace kameze gute? Cyambombo ni agace kari nk'imisozi. Kagoye cyane. Kukarwaniramo FCM 23 no kwigarurira mbere y'igihe. Byarayigoye kugira ngo ibashe kugafata. Niyo mpamvu byanakunze bagatsindwa cyane rwose. Cyambombo nayo kugeza ubu ngubu barayifite niho irindiro byabo biri. Ariko amakuru dufite haraye hageze ingabo za mama 23 nyinshi zivuye impande nyinshi zitandukanye. Gahunda no kubavana muri Cyambombo barayibavana mu byanga byakunda. Mu yandi makuru turi wagezeho turabwira ko Cyambombo barangije kuyigarurira. Ukurikije intera irimo ahantu AFC iri na FRDC twavuga ko harimo nk'intera ingana iki? Ahantu hari AFC iri ndetse na n'ingabo hari ingabo za coalition. Na ahantu hari nka 4 km. Ntabwo ari 4. Ibirometero 4 ntabwo ari kure. Ntabwo ari kure. Na ahantu barimo babareba, na ahantu barimo batebana amasasu bari bakabatebaho amakompra akabageraho nabandi bakabatebaho amakompra akabageraho. Ntabwo ari kure cyane. Birumvikana. Na abantu bari mu rugamba. Ntugire ngo ni ibintu tuba turi bwo gupfa kuvuga gusa. Na abantu bari mu rugamba rukomeye. Hari akarehe habereye urugamba. Hari ahaguye abaturage. Hari ahaguye abasirikare benshi. Hari ahaguye abazarendo benshi cyane. Turababwira n'umuzarendo umwe w'umugenerale nituza gukurikirana amakuru ye twayamenye neza. Ushobora kuba nawe yahakomerekeye. Hari amakuru avuga ko ari umugenerale wahakomerekeye cyane rwose. Turaza kubitoza neza turebe ibyakomeje kwavugirwa hariya. Imboni TV, imboni ya rubanda.